Na'udzubillah. Han mungkin dia kata tatem. Jut ke sirah orang syik yang gagal bak mendidik anak. Han mungkin tatem tungku. Makanya nejo anak ni bak tempat beut. Nejo anak ni bak orang semua beut. Bak mati nan sirai berhamdalah. Bak mati nan sirai zoom berhamdalah. Nyawa tak ada kalam bak berita. Mati dengan main game. Tak kalau. Maka dia kata orang syik. Tadi di anak tiang betul. Musuh nu tiang baklun. Kiban cara tungku tadi di anak tiang betul. Puna jawaban bak ron. Tak sabah jawaban baklun. Tajuk anak tu bak tempat yang nak ilmu agama. Nepatih pijit hana pijit. Nyo perlah kita yang senang singgah dalam kubu. Nejo anak ni hai ayam tua. Bak tempat yang nak ilmu agama. Nejo bak ulama. Nejo bak tungku. Nyo tadi jo anak bak tungku ya ke. Gue pegang mi aja ke tungku anak masa depan. Punga orang begah. Hai mam tua, hai ayam tua. Abang nak pegang-pegang ke tungku anak masa depan. Anjing liung kuat aku dengar. Hai anjing liung kuat aku dengar. Berat sakit aku. Kuat elon dengar gak pegang ke tungku anak masa depan. Ya yang dangyo ke masa depan. Oh abang nak genggen ke tungkuan diga aku. Buat sirah tungku ke pupu anak kita. Gaji tanggejok. Siapa tanggejok? Ikhlas ke bak ke purna anak kita. Tak bedah tengok tak tenak tungku. Pandai je menan. Bak sampai terjadi bak kita. Lagi aku khun le orang jamun. Kibang ke khun le orang jamun. Perlu aku lilen hotel lapu. Perlu aku tungku hotel matema. Bak menan agat. Nagat tengok-tengok kasih dah yang aku mbak dikeh. Mame susu, mame madu tentena beda. Yang paling mame buta mengaku ilmu tungkunya yang limboy sah. Indah bulan di langit, cahaya membled-bled kena udonya. Putih mang tungku bek 2 minit, no gila tu met tungku no hina. Indah bulan di langit, cahaya membled-bled kena udonya. Wate urung cik kaje ke manyet, ngan ule singit tungku nu sapa. Dalam gampang maya lampu, hana dehta lam super buta. Menyelam gampang hana le tungku, hana le maju ilmu agama. Makanya